mala tenwa wan mo meto wa fo en total pigien ma eno timo metelo wa ma wa bene wa mero ni lu tela wa ma chuli mo kene gu chak neno la bol ki bor la dir mao were ka wa o wa duon office ni ini kate me konyo wa wer wan bene wa kate bene ki ngene wa tie tam wa mero ni kiri Congo vut Congo mo kene mero bien ka welo wel igulu sete karwa vut Kenya mo kene bene mero go bien ka welo wel machalo wunu neno time bor jo me produce Tanzania bete ka bieno kan Mozambique be gite ka bieno kan Sudan be gite ka bieno kan gulu tie machalo der madit pa wilobo sika don wano waneno der la ene anga gi ma mero go wek der wano bet mabe mero da wa ko jo ma ake wa eto ko wando wa mero wakate ni wane mero wakate neno business kumbere matie igulu business makumbete jo ma pat kape waro ne si jo ma pare do budon ka loye ne wan wa bi doka sub county kama watie kare wa sub county jo ne be go botiar gi riemo wa yen wa motaka kumbere woro gi jeme iye ma tiaro para wa kunu ini wel ki bod gi Kampala gen lugu ko dak ki motaka ki charo en chate be en I wela ke gam ke Kampala yin da o ki I town kan yo city kan gen nak tiaro broadcast company ma a tiaro wa kwe wa sub county wa parish jo ne woro gi tiara iye si don wa no ne ka wa ripe si jame en dujo wen wa binano ne ni obero mabe aramira fo la dit yo wer ka gota Museveni president me Uganda pigien mabe ma eno timo eno jolo wa o winyu ko wa wan wa tiaro ki jema dep bor la dir lobo ma tiel wa woro ki foch o fo la dir lobo pe logistic up ma ke yabo wa lege beni o miero eno yeo chak ticho we clearance bere ki chakte mo ne ke kan we kalo ba ye ma gen ma la dir lobo wajo ma bu beno ne wan bere wa tem export ki import we bere ki kel clearing jing wa don o miero o teme ki bot wa I logistic up mati site kan ene I wa yom ye wa dwa ko bere foj bot la dir lobo pi gulu university ma eno yelo we ko kelo kwan ke le ten wa bere mate kan wa dwa ko foj bere pi main market ma eno yobu ti ma bear da ma we ko chat kumbeti tie ma laqe udugu ma yot wa lege bere ni o ye o me dit pa a gulu airport ma tie eni we bere o meto doc international airport la diru ye ni jemini dujo wen o botime ti o mi ara meta dwa fo ki kin di ma bejo mo kende ma ero timo wa dwa fo bere pe la diru wen dolo o pe jeme ma be ma ero tiu chief justice ma ero mi yere dok wa logo bere wa dwa fo bore pe to duong pe la ten wa ma ero kwanyo ti ngare wa logo bere pe la dit minister mao eniti kin jeme ma be ma la dit president en utemo kidong lega wa lega la dit lo wa la dit ma ner wa eni chileng makumber wa te kere pa ramo konyo lo mema wale eni weng si ana wa chi won kom ana be ye miu chileng eni botu si ana ye ne be miu yetwa ma da gero ne ubu kwanyo wa ki ka moyni miri wa dong tie ni chileng eni ka obiro wa bitit kere men nana wa ilo kilo wat wa daga fo la dit president ulo kono bolo lokum anywele me Uganda nyukaka me Uganda mokana agulu oberachiel dano me rotuam pio marke iye eto jomo kana go kilara gutiara gudo la dit lobo wache ene mer na gulu berachiel piu beri iye ana tuo mamaro ien be tuo me maro ngar mo ne be bini tuo mo maro iye dake mero pi dano wen maro mero beru machalo charo lok mutero botwa weko an machalo won kom a buying idea ene gina bene wa bitemo kan gien ma bu biro ni mero ine gam inya idwako wek ngat mo kene dak biro dak nyayo an kombe da te mo ka piar bichel wi ario ate mo business dong pe mo ka piar ngwan
a winyu olo eta tamane ma ana be a ki terane o miro ana nenne wallahi chuli ki tam manyan ki lok manyan wek wa mi ti ki le tian wa wek be obed manyan wek lu tian wa go mete ki tich chimera ye lek ma wan wa ti kere lek wa le ene wa tamane dong mir dong po gire kama wa cha ene mir wa met u chiara nyim wan ma wa chiaro ne wa kwanyo dan ki sekta wen ana be beru won kom ma pa be mir to doga ki la eta be mir to ne ni po nyu gamulim u ben marom dana ye dong lega na be beru bodgi ni u win dog wa u tim be kai be gamu pe gam ni chiling me politik chiling ene pe me politik chiling ene u beru me ilu lu business women and men me actually men again ma wan atamani wa be logo log ma per bo beru ma tek era yo bo beru ene wan po meru kelo log me politik yen wa ngene wan ma charo lu chat wel gamente era ye ngat ma well business wa woro business wa ini dare vuru gangi ini bine yabo oti noti ma be meno wa luone won wa wan wa luone baba en leb ma be ma ka ini luo yen winyo be chi nyang ne ada en be won wa si an parti ke loko kan ma rom loko ne ma pol mena ye lek wa matie maka ini be bieno me donyo idule ene pe bien ni tie gien mo ma gama me tiaro ka jakere eto ver gien ma gama we ko kon wale tiaro ma peke nywalo tam wa tie ni le tiaro ma peke nywalo wale tiaro ma tie o mergo nene gino mich ene mala det logo meyoni ma wero wa wadne gum pe kay kiryo gum ka o kay ki chien ni ti kere wen eno beru ki foj kidong en lega ma wano lege ni pi sekta maduong makaro piera ngwenno mako betu wa mieri e konye o wano lege bilion apa wi abich eno noni the idea tima be eto bilion apa bichi ene bi mio bilion apa eto bilion apa ne ka ene wachi mini wako betini kita campaign tieni region wen ma en bi wore ye buberu ka penyo dong en chente ni enuni ti don kita idea wati ma beni gin ma en bi timo region ti apa wi abu ngwen Uganda e koma para bu ngwen mati Uganda ni en bi keru gini budget wek jo para bu ngwen ni wen ko benefiting ento gulu bi beru na machel ci wego wano tiki foj total ma bene wan machalo lu chat wil me gulu o mero wach man kamaleng ye matika bieno ni pe jemini egu wen mala dit lobu timo pe gulu nyo timo pe actually sub region including security where businesses what ye wan wa moro ka chele wa bimini la dit kui ma wa wa kui ni enoni ni wa foyo ichel gwak dong be betien ma gikene mi fono la dit ci wa no ne pere tek wan machalo chat wil wa bi moro tam ka chel wa bi tiu ka chel mi mio support kila dit lobu kidong bene wan bene machalo do chat wil wa no ni lutela managa jwi bieno chunke twa lutela mayape wa yo lutela may goy du gola chalo ma wano mio tame bodla dit honorable mao oter da ke rapiera de ke no wa no report ni appointment donc meki I record ma me ko pia oti me managa yang no appointment ke president in 30 minutes ma wa mio duan wa borre yaga report duguni do oti meo en gina wan wa miro enu kitlu tele ni enu ni wen wan wa bichungi komgi kichunya chel were kache kamoni gimoti ka wa duan dogola en cheru yape wajuo ka gimoti maraj mado kar komwa en konyo wa mikwenu maj pien gamente in la biachara pero mo piem kere gamente doctic opportunity maduong ma wan lo chatwel wa merone gamente bedoctic businesses maduong ma wan lo chatwel wa mero timune ki gamente chu we wan wa no ni chuni enini nyoyene eni matika biononi wan wa bichung ki joni eni ma bichung piwa
wego chato wil beru maber. Kidong ikin peny mokene ma uno penyo ni period marom mene ni ana wajo ni la diet lobo ni no iromo mini wa ento kai wachi mi kamo ikana dong e bicherie dong kibilego chi wa ku kong dong kui ko kare. Kidong peny mokene ma openyo lokom government me America makubeti pole jogo konyo weny matia bieno. Enini an pamete wa waj gopa machalo lo chat will enutim affecting business wa. Pien business wa me achiel en NGO nyo joma peden jenge kom gamente. Ti jomi magi wilu kibotwa yaga ge chero pogo e area magi miero poko ye. Guok chala nyoge gi, guok chalo soya gi, guok chalo muranga gi. Kadong la mi chente madit chala Amerikani udolo chieo. Manyote ni chame eni jemi ni eni weny no wapere kere. Me ario NGOs nyo lutik magi tiyu bot joma pejenge kom gamente duong mati area wa. Litien wani eni ni pol dok tij di weny dong ki loro. Pien chente mano aki Amerika do kwero gena. Manyote gen dong petiki ker me biono ka will botwa. Eni bedujo utim affecting business wa matera deda. Chi ngo muti menyo ngo ma government manyen me America ko bereti katimoni. Utim affecting business wa matera deda. Pe bena ngini ya chuli kiken, pe Uganda kiken, iwilobu long. Kidong ikinjo mukene mawan wa logo bon la diet lobu wa koke loka muchoro.